Dobro večer i dobrodošli u naš dnevni pregled vesti. Danas pratimo važne događaje širom sveta, od političkih pregovora do bezbednosnih pretnji. U Berlinu su danas počele dvodnevne konzultacije o mirovnom planu za Ukrajinu. Razgovori će sutra uključiti i vrhunske političke lidere. U Sudanu je 6 pripadnika mirovnih snaga UN-a poginulo u napadu na bazu. UN optužuje miliciju Rapid Support Forces za ovaj čin. U Bavarskoj su uhapšeni osumnjičeni za planiranje terorističkog napada na Božićnu tržnicu. Protiv 4 je izdat nalog za pritvor. U Berlinu je policija razbila demonstracije protiv policije u četvrti Friedrichshain. Prijavljeni su i napadi na policijske službenike. U Mađarskoj su desetine hiljada ljudi protestovalo protiv premijera Orbana nakon izveštaja o zloupotrebama u vlasti. Belorusija je oslobodila preko 100 političkih zatvorenika, uključujući Mariju Kolesnikovu. Ovo se smatra posljedicom međunarodnih sankcija. Na granici Tajlanda i Kambodže i dalje traju sukobi, što povećava tenzije u regionu jugoistočne Azije. U SAD-u i Kanadi poplave ugrožavaju hiljade ljudi, a mnogi su već primorani da napuste svoje domove. Na elitnom univerzitetu u SAD-u došlo je do pucnjave sa smrtnim ishodom. Istraga je u toku. U Nemačkoj vlada pokušava da revidira kontroverzni zakon o grejanju, što preti novim koalicionim tenzijama. Putovanje političara AfD u SAD izazvalo je debatu o tome ko plaća službena putovanja poslanika. U Finskoj mnoge škole zabranjuju mobilne telefone, kombinujući tu meru sa obrazovanjem o medijima, delimično i kao odgovor na ruski uticaj. Izveštaj pokazuje da se u Nemačkoj gradi manje novih železničkih pruga nego ikada u posljednjih 30 godina, što dovodi u pitanje prometnu tranziciju. Na CSU partijskom skupu predsjednik Markus Söder ponovo je izabran, ali sa svojim najlošijim rezultatom ikada. U sportu Bayer iz Leverkusena pobedio je Köln uz spektakularan gol, ali i uz protest navijača zbog policijskih mera. Neredi su izbili u Kalkuti u Indiji, gde su hiljade ljudi platile velike sume da bi videle fudbalera Leonela Messija, ali su ostale razočarane. Cene karata za fudbalsko svetsko prvenstvo 2026 dostigle su rekordne visine, sa nekim utakmicama skupljim i do 514%. U zabavnom svetu kostimirana krava pobedila je u finalu TV šoua The Masked Singer. Nažalost, planinarka je teško povređena nakon pada u blizini Oberštorda, podsjećajući nas na opasnosti planinarenja. U povratničkom nalazu, porodici ubijenog poljskog radnika u nacističkom logoru, dostavljena su njegova lična pisma posle više od 80 godina. Kao svetlu tačku u ovom adventnom periodu, inicijative širom Nemačke pozivaju ljude da budu zajedno, a ne usamljeni. To je bio današnji pregled vesti. Pratite nas za najnovije informacije. Želimo vam mirnu i bezbednu večer.